Haka janmi jangka khatnyo tarik rempang 8,000 arpusan ka Kongres Parti kala penlong ya ka jingelang pat ba haka snong maulon rei banya lap ya ka election MDC na gabenta ukertong ba Jonathan Siem ubaya kun na seorang kam constituency haka jingdan rengkat lang uba Neil Antonio War working president Congress bat kinongkit kam ka parti. Haba ajingkran haka ni ka jingelang uba Jonathan Siem ula kerpat di kilong kumi kilong kpa bat ki kun samla bakin long lai teli ki mau bersih ban ya trelang ban scam ukiu ja bat scam ke imlang salang ula ong shwa ban ya kun ya kenik election ula le tur shwa shakeleng ka constituency ban tuat jingmut na kilong kemi long kpa bat ki kun samla ban sngo thu ya ka jing e ka kya ka shan bagi pat ba nong shong shnong ka constituency kilaman shu ula ong kadaw ba uya kun ya kenik election na ka sorang kam constituency kadai ban kit ban ba ya ki jing e jing ki pat ba ha ka ni ka constituency bat ban kentiu artet ya ka jaj ban riu uba Jonathan ula ong kum usam larang ba kanong rem ka bah khmat ba ula bu thong kalong ban penjanai bat ban pen scam shushu ya ka kernit ban riu ka riti senshar kari India kimat ki jura ki bah po district council la ban shnai ki an ki bia day bat ka khndo ka siam ban pene ban sa ki klau ki betam ka senshar snong ka senshar thau ka kenkur kenjan kat kum ka riti ka dustur bat ha ka khayi ka pateng ula ong rudon kam ban pen scam ka shong kha shong man daki an ki babiang lengba ka district council khnang ban phu ban phing ka jai ban riu barok away hagani ka jingalang daki hajar mut ki pat ba na maulon rei bat na kishnang ba marjan kilawan ban ai ka jingkershan ya uba Jonathan Siem pero bala ai daki pat ba ka khia ka shon chong ki samla paro ka chingbom shan ke away ka chingbom piang ke kam ki cham ngiduna baro kilian kilo kemilo ke papa dan hene ngadong epi kilo yang ibu ide kalau mai di pulut yang ini dah kilap di putet pada kita wajar putet sekolah lain undai kilap pulut yang kita wajar henrai ngadong epi ke ai ke putet bakal atam dengan por kong dengan por kawai kecing bakal kalong bandar apa yang dengan por am pigelat ya kilap kita wajar pikirsan sekolah tak cungi kun banyak kalau bapak Kideno kecil bekala ya kalau wei cumi kikun hakador kepasan sepak si hajar tengka sanu kalau wei cumi kikun samlakan boy perhat bahalo kemilong pa perhat bahakun samla mentah ngila pai kapor kamram bagi samla kemi nanti baru pai cai beriu baru pai cai beriu wan pada kai patam senang tamru ui je cai beriu ni kecingi ram cai beriu kasdang na rampai lacong ketika candi ke bawah tentu ke samla ke jogi bagian mi sama sekman ini trelang lengba kini kicingi kai ke per skills development per ini sekman bagian dia ngalah jongi kman ban yang penting kena ba hapo district council ngile ekat kum kendikaan ke kendon ban kedon pada benta kat kum kendikaan ke bolada keno ke kam ke bawah khasai ke jongi kisamla kasai ji gempala bale nyapat ai kita trading license nyap kodro kita ke investment kenang baga cingi mentoi kalau nam ta ga cai benro nam ta di kon samla ka cungi daga kwa on pensyai ke benta kolong ba jubo menta kawan ki companies but invest ke cela ka cungi